Habakan tho ya ka jingpen sngau nong mintirang ba ka jala megalia konrad ke sangma ba kiral kit mar kin penyo nong bat penmentoi ginong rap ka jala usamla Donald V thaba general secretary ka khasi student union KSU central executive committee ulong ba kamdon jinge e kiral kit brio kin wan lada kilintiral kit mar kindan ha ka jala usamla Donald ulong ba kan mentoi ayu ban perkhat nong rap lada sha telep ha ki brio ki banasabar ka jala bat kum ka seng ka kren na ka por ba deben pentri kam shwa ya ka inline permit na lo ka megalia residence and Security Act. Nakapor lah kan publish di press statement nilai i bagi babun dari Dr. Minister dari kuy kran sepang kata kacimora ka good strain ban hiardor de mark mata kung siam ru long sisen ba kan rap ru i kinong rap hendrei kan ong pi ni de bengi persya sispa ya kare lui rengi tip ba la dam dan i an kum ka inline permit ban yada ya ka jinglong try ni kan do siap banyada ya ka jingdan jong ikasi ni po bri no trap kamut nagarelwe kini ki menderi ki poi ki barjala kin sup benrung bat kan mentoy yu yang ni pada kawan kata kalen tiral namar kawan ka good string ka track kala don kamut muslim su ba ka passenger train kan wan pada hata ka for wi utaw nongrap kasino nongrap barjala namar ba nila sak telap yu ide indriu Yudan wi MLA ba Merobon sing bakran bi luang bahwa dan kami garilwi tambah hason poi garilwi idan kami ki an ka ILB ka MRSSE pada ki siru ka ban tahi ba lam ka ILB impat sya ya ka lentiral bahkan wan hang ni go beri mentrap ni ki memorandum na ka por ni lapat bat ni kenma arajar ka kendai ba ya ka memorandum ke jungi yang baide basi ia nilakan thuplang ya ka ILP nilakan thuplang ya ka Indo Nepal Treaty ya ka juprung ikitin kasing lapha ayo ah ya ki Union Home Minister ndring ipek ba kani ka central government ka examine ni ka basngulungo pada ba kani ka jingdawa ka jungi ya 1985 layaki o 87 but layaki ru ha 2001 pat kumjuru 2013 ndre Manipur ki tang sisin ka state government ka pass likely resolution lor ka ILP pat ka central government ni marsin penterekam ni si ka ai ka inline permit ka Manipur balai yangi pada kam ai hapan examine balai ka Manipur ka sup ai atau badan jinga player itu badan jongi bat ka Manipur let's say don kibam dei try muluk kim kwa penterekam ni ka ILP ikin shot sa central government lani lan don modo berkuan mentoy sinat kibam kwa ba ka inline permit kan dan banyada yang i try muluk belum i great part apa ini